Ćao mala Rajo, ja sam Grahović. Danas sam donio svoj prvi rječnik i htio sam sa vama da ga podijelim, da skupa učimo prve riječi, ali i igramo igrice. Pomoći će nam i mala Raja. Hajde da učimo i da pregledamo slikovnicu. Skupa ćemo odgovarati na jednostavna i zanimljiva pitanja. Jedva čekam tu igru. A vi? Prvo moramo naučiti životinje koje su u slikovnici. Idemo! Medo. Maca. Čuka. Slon. Žaba. Lav. Mamun. Panda. Pingvin. Sabla. Jeste li zapamtili imena svih životinja? Idemo da vidimo zanimljivu igru u slikovnici. Na svakoj stranici imamo po 3 jednostavna i zanimljiva pitanja koja moramo sastaviti sa odgovarajućom životinjom. Znači da ponavljamo njihova imena, ali mislimo šta ide uz njih, ko šta jede i ko se gdje voli igrati. Jeste li spremni? Ja smo. Ne čujem vas. Ja smo. Idemo! Koje su ovo životinje? Maca, čuko, Bravo! medo. Šta voli Medo? Mat, A šta voli Maca? blaga, A Cuko? kaks. Bravo! Ova slikovnica je zaista zanimljiva. Idemo dalje. A koje su ovo životinje? Panda, pingvin, slon. Bravo! Brzo učite. Šta slon voli da jede? Lišća, A pingvin? pliva, Šta panda najviše voli da jede? pampus. Hajdemo brzo na sljedeću stranicu. Ovo je jako zabavno. Šapla, Bravo mala Raja, pa vi sve znate. A šta voli jesti zebra? plava, Koga žaba rado pojede? muha, Imamo još jednu stranicu. Da vidimo hoćete li znati i ove životinje. lav, Pa bravo! majmun. Šta lav najviše voli da jede? Maša, A majmun? banana. Jako sam se zabavio sa vama. Čim budem imao novu slikovnicu i rječnik prvih riječi, doći ću da je skupa čitamo i igramo se novih igrica. Ćao mala Rajo! Ćao mala Raja, vidimo se uskoro. Ćao! Mala Rajo, zapratite naš kanal da vam napravimo još puno videa. Ćao, čao!